Алыстан жақындан көріп атқан біздің мекендештері, сіздер Машина Кейдж каналын көріп жатасыздар. Ош шаарында Жапалауна базарындабыз. 27 февраль 2022 жыл. Апта күнгі жекшембе. Тикко жана лаболорду ушул видеодон көрөсүздөр. Тиккону канча деп атасыз? 70 миң. Жылы канча? 1996. Коробка механика. 70 миң сом. Жана ушунун жанында дагы бир ушундай көк Тикко 1997 механика. Басы канча болду экен? Машина Кейдж каналы. Канча деп атасыңар? 85 миң сом. 85 миң. Силер канча деп атасыңар? Болду. Тартып беребиз. Ушул Тикко. Дөңгөлөктөрү кышкы ушундай коюлган жиштерди. Лонжерон стойкалары кандай? Бардыгы таза дейт. 1996. Но дворниги башкача го? Одинарный кылсыңар, а? Барбы? Буну бир эле иштейт да азыр, а? Ушундай. Басы канча болду? 120 миң сом. Болду. Так, Тикко. Лонжерон стойкалары кандай? Жакшы, мотор коробка жакшы. Стойка тазабы? Таза. Мотор коробкалары да жакшы дейт. 1996, 90 миң сом. Маалымат кагазы жок экен ал жакта. Кайсы мынабы? Ушул Тикко, а? Автомат эмеспи? Өзүңүз айдайсызбы? Мен айдайм, чалым айдайм. Сатканы сиз чыктыңыз базарга. 1997. 85 миң сом. 555 05 39 03. Качан чыгат? Бүгүн кеч чыгып калган. Монтаждап чыгарабыз. Бүгүнбү, эртеңби чыгарабыз, Кудай бурса. Так. Кете берели. Тикколор да көп өзү. Басы такталган Тикколорду көрсөтөбүз. Булар да басын жазышпайт да өзү сатармандар. Мына кимлан да алып тур. Жазылганын үстүнөн дагы сыргылып коюп коюшат. 67 миң деп жазылып турабы Тикко? Алмашуу жолдору да бар экен. 1995 67 миң. Механика. Тикко сатылды. Сатылды, автомат экен, а? Канчага? 110го. Жылы канча экен? 110 миңге сатылды. Так. Тамам жерде Тикко 1996 механика 110 миң сом. Чау екен мына. Ақ Тикконы көрсөтөйүн. Механика. Машина Кейдж каналы. 1996 механика 100 миң сом. 75 миң сомго азыр мына алармандарда текшерип атышат экен. Сатарман бербей атат экен.
Aldı. Так. Эми лабо катар жака өтөйлү. Дөу Дамас 1 2000 айтылыш баасы 200 000 сом. Да bir Дамас 1 1996. Bunun bası жазылбаптыр. Есі жанында көрінбейді. Болған Дамастар көрсетіп қойырайын. Дамас 1 2000 Да bir бұл жерде көк Дамас тұрады. Есі отырады, басын айтамыз азыр. 1998. Bası kaça oldu? 160 000 som. Yemi Labo ötölü. Salam aleyküm. Labo kaça oldu da? 460 000. Свеж перегон bu. 2017. 460 000 som. Так. Тарт қойдық. Так. Кейінгі лабо тұрады. Бұл да свежий перегон ұқсайды. 2017. Бұл лабоны қаншада отасыздар? Басы 500 000 сом. Кете берелі. Satıldı mı? Satılmadı mı? Labo kaça oldu adat? Satıldı mı? Kaça satıldı? 383 000 geldi. Жылы 2015. Жақсы. 4 күн өтен қышқы екен. Жақсы. Қаншада отасы бар лабо? 500? 500 000 сом. 2017 gaz. Свежий перегон. Кожаный подлокотник бар. Ondan кейін қаншада отады екен? Қанша? 450. 2015. Bunu kaçada otad ekan? 300 000 som. Narashka bar. 1999. Benzin mi? Kaçada otasın? 520 000. Allah bu. 2017. Sizler kaçada otasınlar labo? 450. 2015. Так. Mo көкті көрсетейінші. Қаншада отасы бар? 460. 460 000. Так, емі. О жерде bir Дамас тұрады, шunu көрсетейлі. Дамас қанша oldu ода? 200 000. Дамас 1 1995. İki 280 000 otası var o. Narashka var mı? Yok mu? Yok ha? Ha, maşına keçkan. Tak, şunu menen daha
аяқтаймыз видеомызды. Лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Азыр қанчанчы лайкты басқандар, ошонда жазып қойсаңыздар болот. Мен көріп атып, лайк 54-ші лайкты мен басын деп. Моны суранып атышат, шуну көрсөтүп коеюн. Лабо будка музаткычы менен 1997 320 000 сом. Есім байланыс номері 504 01 01 31.